Haga jingla kai Indian Super League happening ka Kerala Blaster Persia ika Hyderabad. Haga nega jingla kai ka Hyderabad kala khurga nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ka Kerala Blaster da arla kawai. Haga jingla kai Conference League happening ka Chelsea Persia ika Noah. Aba pai sya nega jingla kai ka Chelsea kala khurga nam job. Hadin bagalala ban pelim kput ya ka Noah du prala not. Bada haga nega jingla kai Felix badu kunku kili aban tap mar argol naga banta ka Chelsea. Baleng bang nega jing job ka Chelsea kadang pat ya ka Kyrdan ka beningkong haga mi ya khen point. Haga jingla kai Europa League happening ka Lazio Persia ika Porto. Haga nega jingla kai ka Lazio kala khurga nam job hadin bagalala ban pelim salit ya ka Porto da arla kawai. Bada ya ka gol pen job jung ka Lazio le ban tap hashwa ban kod ka jingla kai kata haga minin ka bakhandai peu plus R leng bau Pedro. Haga jingla kai happening ka Union Saint Persia ika Roma. Aba pai sya ka jingla kai baro art lagi kenhun ki khai da marshi gol. Ya ka shi gol jung ka Roma le ban tap haga minin ka ban riu peu R leng bau Mancini. Bari ka shi gol jung ka Union Saint le ban tap leng bau Mark Leicester haga minin ka bahnyau punyau. Haga jingla kai happening ka Galatasaray Persia ika Tottenham. Haga nega jingla kai ka Galatasaray kala khurga nam job hadin bagalala aban pelim ya ka Tottenham da laila R. Bar haga nega jingla kai Osimhen ule aban tap R gol nagamanta ka Galatasaray. Haga wai par ka jingla kai happening ka Manchester United Persia PAOK. Aba pai sya ka jingla kai ka Manchester United kala khurga nam job hadin bagalala aban pelim ya ka PAOK da R lanot. Badia gini ki argol juga Manchester United layo ban tap leng pau Diallo haga minit ka basan peu bat haga minit ka banyau peu. Baleng bang ngi jing job ka Manchester United kala Kyrdan haga Kyrdan ka ba R peu R chaka Kyrdan ka ba khatsan haga mi ya khen point.